Sir Edward Mutesa wa kabiri akaba kabaka wa Buganda kandi president wa Uganda wokubanza hagati y'omwaka ogwa 1963 okusi omwaka ogwa 1966. Mutesa akazalirwa omunju y'omujungu Sir Albert Kuku omurimakindye na mwene Sir Edward Chwa wa kabiri kabaka wa Buganda omu butware obuhagati y'omwaka ogwa 1879 okusi omwaka ogwa 1939 hamwe n'omwigarure we Irene Drusilla na Maganda. Sir Albert Kuku akabari omuburizi w'enjiri omushaho kandi munywani mfenamfe wa kabaka Chwa. Mutesa kuyakize emyaka 5 ishe yamutwara ahishomero lya King's College Budo okuba bakamwombekerayo enju ye eyewenka konka yajanga yashabangu ayikirizibwe kugumana beji abandi. Mutesa akabari munywani wa bingi ahishomero kandi omuzani w'emizano nka hockey, tennis, cricket n'omupira no mu bitabo akaba nakoraje. Aha myaka 15 obwishe afa ebirabiri na bibiri byo ku 11 omwaka gwa 1939 akarangirirwa nka kabaka aheru y'orubiri rwa Mengo ebirabiri na mukaga byo ku 11 omwaka gwa 1939 atyo yatekwa ahansi y'abakuza kumorora nka katikiro Martin Luther Nsibirwa, Laura Kiwanuka omuramuzi, Serwano Kurubya omubichi okwisya obyasya emyaka 18 bakamwemeka ahari budo ebiri 19 byo ku 11 omwaka gwa 1942. Aho Mutesa akazabungereza kumaririza emishomo ye ahari Magdalene College atyo yatendekwa n'ebyekinyamahe yashorera ahidara erya kapiteni. Obwo ebicuro byo kwetegeka bitandikire kurya abanya-Uganda hagati y'omwaka gwa 1985 na 1950 hakabaho obwesharingo abantu barukutera entoma hansi barukwetombeitira obutegeki bw'abajungu hamwe na gavumenti ya Mutesa. Abaganda benji bakabana batekateka ngu Mutesa akabatarukora ekirukumara kurwanisa abajungu. Omu myaka eyaza 1950 etandikire gavumenti y'abajungu ekenda kugeita amahanga nka Uganda, Kenya na Tanzania eky'Abafrika bareberengu no kwongera kamurari omu kironda nkokuba beire nibareba omuri Kenya na Rhodesia hati eri Zimbabwe. Abaganda kubareberengu nakabire karuho kaza kuhweraho kimwe nikwebarabira omuri Mutesa nawe yachakanisa ekyaresireho okurebesa n'inugane hagati ye n'omutegeki w'abajungu Sir Andrew Cohen. Omu mwaka gwa 1953 orukiiko rwa Buganda hamwe na Mutesa bakatensa ngu Buganda yonka etunje okwetegeka obwo eyekutwire ahari Uganda. Cohen akeshanga aruwenka ateine Muganda warukubasa kurabyamu ebigendererwa bye bwanyuma y'emyaka 2 barukuryana masenene. Cohen akajemeserezebwa okugaruza Mutesa ebiri 17 byo ku 10 omwaka gwa 1955 eki kikahwera Buganda kutunga abajwekerwa harukiiko. Orukiiko okutensa habyo kwetegeka kwa Uganda rukashitamo muri London omwaka gwa 1961 kandi rukagendera je Buganda hamwe na Milton Obote owabeire nayenda obwenganzi y'ihanga ahanuho harugiriro mukago gwa UPC na kabaka yeka batyo beikarra DP omubururu. Ebiro mwenda byo ku 10 omwaka gwa 1962 Uganda ekatungo kwetegeka kuruga ahari Bungereza nobwebembezi busya ahansi ya Obote n'engenderwaho eyahire Buganda bushoborozi bwingi okukira ebicweke bindi ebya Uganda. Is His Highness Sir Edward William Frederick David Walungembe Mutebi Luangula Mutesa II. Obote no bwarabe yabeire nganzi ahakwetegeka. Mutesa akaba presidenti wokubanza bwanyuma y'okutoranwa parliament omwaka gwa 1963 bwanyuma yakakubagano kenji hagati y'ekibiina kya UPC hamwe na kabaka yeka omukago gwabo gukahweraho kimwe okwamwenda omwaka gwa 1964. Aho Obote akatebekanisa karuru ka referendum obwari kukimenama yo kwihamashaza nkabuyaga Bugangeizi, Bururi, Bugerere na gandi ahari Buganda kugaha Bunyoro. Ekyo kikaretera Abaganda baisharingo muri Kampala benji bakitwa polisi na Obote yatunga Mutesa akakumo ngo nakoregana n'abajungu okwenda kumwita. Obunaku nubwo bumwe akakiiko k'ishenjero kakatandika kuchondoza hari Obote na minister w'ebyo kwirinda Felix Onama omuhwezi wa mudumizi w'amahe Koloneli Idamini ahabiru kugambwa ngu bakeiba ezabu n'amashanga genjojo kuruga Kongo. Obote omukwerwanaho akarangirira okubingwa omu ofisi kwa ba minister batano kandi bakwa
bakwatwa harimu Grace Binjira, Baraki Kiria, George Magezi, Mathias Ngobi na Dr. Emmanuel Lumo aho yayihaho n'engenderwaho y'omwaka gwa 1962 obwo arukwata ahankomo president n'omuhwezi we yayirangirira nka president arukwihaho Mutensa. Orukiiko rwa Buganda rukarabyaho ekitenso rukushabangu Obote ayihe government ye ahitaka lya Buganda. Obote nkwe kubagarurira omurro yarumbo rubiri rwa Kabaka omushaha 2 zonka rukabana rubenje y'umuriro nekwe Kabaka kuzahira Bungereza arukuraba Burundi. Mutensa n'omukyara we Damali Kisosonkore bakagetwe 2019 byo ku 11 omwaka gwa 1948 ari St Paul's Cathedral na Mirembe. Mutensa akafero munjiye omuri London omwaka gwa 1969 arukuteberezebwa kuba yanywira omwenje gurumo butwa. Polisi ya Bungereza negirangu akeita kandi abandi nibagirangu amahega Obote gakamujema kunywa vodka erungirwemu obutwa. Omutumbi gwa Mutensa gukagarurwa omu Uganda omwaka gwa 1971 bwanyuma y'okugwa kwa government ya Obote gwazikwa omu bitinisa by'ihanga. The 4th Battalion King's African Rifles becomes the 1st Battalion Uganda Rifles. And to replace the Union Jack, the black, gold and red flag of the new young state, Uganda is born again, free and independent.